Ayyee fula jirtanitti nagaa qabdu fayyaa qabdu Anwaariyoo Waaqooti dhalata laf Booranaati fulaan jireen xiyya Finfinnee Booran keen haa bonaan miidhame laaluu dhumne ammaan tan Booran jirra godin Boorana aanaa miyoo ganda meelbanaa jirra rakkoo jajjabduu uumame bon jajjabaa laftanaa bu'ee horiin hedduun dhumate wanna daadii namni san gartan kun cuftinu pestaaliiniti yookaan carqiiniti fulaan ejjitanaa ajaa dhaabbachuu hin dandeettan ajaan tunini tasummi dhibiitiin ta horiif reefforii tajaa dhiiroo fula jirtani bonii akkisa miidhaa gubbaa gartan callaaniti yoo qaamaan armaatti dhuftaniiti argamtan wanni san gartan waan goga san golgoleessa waan onnee nam cabsaati fula jirtani waltireebaa gostaan hawaraanii bona kun fuul iddeeffattan akka dhaqqabdan isaniin jedhaa buusaa gonofaan Booran Finfinnee waan dandeenye diqaadhi guddadhi harma dhumne jirra tanaafi waaqni nu qarqaaree bon kan keessa Booran baasinna haal jajjabaa deemuu jira waaqirra nu hambisinna fula jirtan cufaa waltiyyaa uummata horsiise bulaa gar inni jiruutti Booran taanaan Soomalii taanaan Baalee taanaan Gujii taanaan Affaar taanaan namni akka hin jiru gar jir cufaa tawarreemnuuti waaqni nu dhaqqabinnaa jedha አማርኛ ብቻ ለምትናገሩት መልእክቴን ባጭሩ በአማርኛ ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ከዚህ በፊት በተለያየ ሚዲያ በኢሳት ቲቪ በተለይ በልዩ ሁኔታ ወርዶ የሰራ ኢሳት ቲቪ፣ ኦቢኤን፣ ፋና፣ ዋልታ፣ ኢቲቪ እንደተዘገበው በእውነቱ ነገሩ በአይን ስታዩት በሚዲያ ካያችሁት የከፋ ልብ ሰባሪ በጣም የሚያሳዝን ነገርና ክስተት ነው ያለው። ይሄ በዚህ ዙሪያ የምታዩት ነገር በሙሉ ይሄ ነጫጩ ነገር የእንስሳት ሬሳ ነው እና የተከሰተው ድርቅ አሁን ቦሳ ጎኖፋ ቦረና ፍንፍኔ በመባል የምታወቀው የኛ አዲስ አበባ ያለው ማይበራችን ተደራጅተን ውጪ ካሉት ዲያስፖራ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ጥቂት ነገር ሰብስበን ትንሽ እርዳታ ይዘን እዚህ ቦታ እንገኛለን። ያን እርዳታ ለማድረስ በመጣንበት ጊዜ ከህዝቡ የሰማነው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እዚህ አካባቢ የምትመለከቷቸው የዚህ አካባቢ ነዋሪ የነበሩ ሰዎች ሳይሆኑ ከተለያዩ ወረዳዎች ከተለያዩ የዞን ክፍሎች ተፈናቅለው ድርቁን ሸሽቶ ትንሽዬ ዝናብ እዛ አለ ሲባል ትንሽዬ ሳር እዛ አለ ሲባል ትንሽ ውሃ አለ ሲባል ውሃ ወደ ሳር እየሸሸ እዚህ ቦታ የተከማቸ ህዝብ ነው። ይሄ ነገር በጣም በነባሩ ህዝብ ላይም ጫና ፈጥረው እንስሳት ያለውን ነገር ተሻምተው ለከፋ አደጋ ተጋልጠዋል። የቦረና ህዝብ ከባድ ችግር ይሄ ነው የማይባል ልዩ ትኩረት የሚያስፈልገው ችግር ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ኢንተርቪው ስናደርግላቸው ስንጠይቃቸው የነገሩን ነገሮች በጣም ልብ የሚሰብር ነገር አንደኛው 200 እንስሳት ይዞ ከቤቱ የወጣ ሳር ፍለጋ ወጣ ሙሉ አልቆበት 30 እና 50 የማይሞላ እጁ ላይ ቀረ አለ። 50 ይዞ የወጣ ባዶ እጁን ቀርቶ አብዶ በጎዳና ላይ ጣቱን እየቆጠረ አስፋልት ላይ የሚሄዱ መንገድ ላይ የሚሄዱ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ያለው ነገር እንደዚህ እንደቀላል የምታይ ኖርማል ድርቅ ተብሎ ብቻ የሚዘለል ኖርማል ድርቅ ብቻ ተብሎ የሚታለፍ ጉዳይ አይደለም። እጅግ በጣም አሳዛኝ ልብ ሰባሪ ስለሆነ እባካችሁ በአለም ዙሪያ ያላችሁ ሰውን ለመርዳት ጎሳው መሆን አይጠበቅበትም። ሰውን ለመርዳት ጎሳውን መጠየቅ አያስፈልግም። አፋር፣ ጉጂ፣ ባሌ፣ ሱማሌ፣ ቦረና ተመሳሳይ ችግር ውስጥ ያሉ አርብቶ አደሮቻችንን በያለንበት እንድንረባረብ ካያለንበት እንድንረባረብ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ይሄ የሰው እጅ ውስን ነው፣ የእግዚአብሔር እጅ ሰፊ ነው። እግዚአብሔር ህዝባችንን እንዲጎበኝ እግዚአብሔር ውሃና ሳር ሰጥቶ ይሄን ህዝብ የመኖር ህልውና አደጋ ውስጥ የወደቀውን ህዝብ እግዚአብሔር እንዲደርስለት ሁላችሁም በያላችሁበት በገንዘብና በቁስ ብቻ አይደለም በጸሎትም እንድታስቡን ጥሬን አስተላልፋለሁ። በአለም ዙሪያ ያላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ፈጣሪ አምላካችን ህዝባችንን ይጎብኝላለሁ። አመሰግናለሁ። አኩመርጉ ጅርተን ከና ኑአማን ከና አናሚዮ ጅራ ገንድ ሜልበና ጅራ ፉላተን ጩፈዩ ኦሪን አኩሚሰነማን ተነርመርጉ ጅርተን ከና ኦባየቲን ጅራ ኦሪን አሉን ኦባየቲን ጅራ ኡመትራ ካናሞ ወከቺ ቦካን ጉያ ተኩዱ ፉዳቴቲን ጅር ጩፈዩ nami ammaan tan armi kee jiru uumat quncee mana keettata hawriin irraa obbalakkisiiti warri foora naannoo kan qubat gadin dhiyaatu warri foora kunini halee horiin godaane baye horii qabatettiin godaane horii sun harka hin qabu halee horiin baye horii sun harka hin qabu horiin sun irra dhumettiin jira
yeroo ammaan tana waan nyaati hin qabu irdaata guddaa hin qabu irdaata hin qabu qarqaarsa tokkollee argachuutti hin jiru kanaafiyyuu horiin yaayyuu obbayee amma wanni jajjabduun lubbuu namaati lubbuu namaa lafti ammallee gana bon dheeraa waan taateef yeroo diqqitti keessatti qaamoleen qarqaarsa kamiyyuu kabiyyee jirtan kabiyyaalaa jirtan akka uummata kan dhaqqabdan jedha kaaniin ammoo wanni ariifachiisaan mootummaan labsii qarqaarsaa labsii atattama labsee uummata kanaaf akka birmatan jedha uummata kanaaf birmachuu qaban uummati kuniin akka jajjabaa jira horsiise bultooti cuftiniyyuu kanaannoo Affaar kanaannoo Sumaalee kanaannoo Oromiyaatiif naannoo dhibiilleen akkum takka jirti ammoo keessumattiyyuu bakana uummata irratti akka malee kataa'ettiin uummata kan miidhuu jiru kibba Oromiyaa keessatti boni waggaa lamaaf itti fufuu jira jechuudha kanaafuu qarqaarsi barbaachisaan kamiyyuu ka ilmaan namaatiif barbaachisu akka uummata kanaaf dhaqqabisan gaafadhaa ulfaadhaa. Aanaan dhibiin 8 akka jiru qabu naanaan gar 8 ammisaniin kun cufti namaana gargara fa'a jechuudha namaana gargara namni aana tokko dhufu diqayyum tokko amma wanni sanii dhumne waan malka san dabarsaatii adoon ta'in iyyuu waan alkan tokko gara alkan tokko namni guyyaa tokko nyaatee ooleef yoo guyyaa tokko nyaatin iyyuu garagarummaa qaba kanaaniti waan wal fakkaataniitiin alkan buna tokkochin iyyuu waan takkin argini jechuudha namni yoo alkan tokko waciniine bulelle hin goomti jechuudha kanaafuu iyyuu nama armee jiru midhaan gartee bullaa boqqolloo nam tokkoo fi kiiloogiraam 25 yookaan qarxaasii didiqayyoo kophaa ciiftan jechuudha. Taanum nami waan harka qabu waanum argate kasila fuula akka kaallee barbaadanii diqoo waan borkitti faallee namaa dhufan giseen achiin namin geettu om diqayyoo argataniin kaa'ee qe'ee waldaan buusa gonofa booran finfinnee akkanaan gar keessan dhufe wanni nu isan bir dhumneef tana. Bulchaalleen waliin jira bulchaan ganda meelbanaa gandi meelbanaatiyyuu. Bulchaalleen waliin jira tanaafi buusaa gonofaan booran finfinnee waan diqayyoo dhumneen hin tuffatin halkan boona qaba hin deebi'an jenneetin umdiqo tokkoon dhumne. Warri heenka gargaarsanii sababa ummati booranaa garaachanii sabab bokkaa fi bunaatiin miidhameen karaa buusaa gonofaatiin ar dhufanii nu gargaaraniin galatooman. Wanni qabnu galata qof galchuufi dandeenyu. Egaa amma maqaan kiyyaa Liibaan Goloshaayidha. Nu ambaan arduu bulqisuu irraa dhumne. Wanni namaa kenna kuni dansaa sanii ulfaadha galatooma sanii jenne galatooma. Rufuun guddaa argadda.